Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian, para guru-guru yang kami muliakan, seluruh santriwan dan santriwati yang kami cintai, pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita akan menyaksikan suatu penampilan yang sangat luar biasa, suatu penampilan yang sangat spektakuler, suatu penampilan yang sangat menginspirasi untuk seluruh para santri, yaitu pada malam yang berbahagia ini akan sama-sama kita saksikan penampilan dari salah seorang santri yang akan diuji hafalan khatam bait Alfiyah Ibnu Malik yang berjumlah 1002 bait, yang berjumlah 1002 bait. Maka dengan ini pada malam ini akan diuji oleh 4 juri yang akan memberikan sebanyak 10 soal. Maka sebelum kita masuki pada uji coba soal yang pertama, kami persilahkan kepada seluruh santri-santri untuk memenuhi area agar kita menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa pada malam ini. Dipersilahkan untuk santri-santri merapat agar kita bisa menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa. Lanjut. Jaju buto ngan panggung ngat meso ngat meoh ngat nutuoh kiban khatam bit alfiyahnya. Jak laju. Kampung Lawu, Kecamatan Warga, Kabupaten Pidi. Nah, jadi dah, Kabupaten Pidi. Kepada peserta untuk tenang siap ini. Sama-sama kita akan menyaksikan apakah sang peserta mampu menyelesaikan seluruh soal daripada dewan juri ataupun tidak. Halaman terserah pandayung pokok bak tandalun. Peserta sudah tenang dan siap. Insyaallah ya, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uji coba pengetesan khatam bait alfiyah yang berjumlah 1002 bait akan kita mulai. Sebelumnya kami beritahukan baik kepada peserta dan sekalian para penonton, pengetesan dengan memberikan 10 soal, maka juri akan membacakan 1 bait dan peserta akan menyambung sebanyak 10 bait. Peserta akan menyambung sebanyak 10 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada soal yang pertama. Sambungkan 10 bait daripada yang kami bacakan. Wasabqa hadfi jarri aw dharfin kama bi antama niyan ajazal ulama.
wa sabqa harfi jarri aw darfin kama bi antama liyan ajazal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif raf'u ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haythu hal wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar fi nakirati u'milat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala wa ma lilata fi siwa hinan amal wa hadfu dhir raf'i fasha wal aqsu qal kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari'an li hadhaini khabar wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi unkisa wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila wa alzamu khulaqan misla ara hara wa ba'da awshakan difa'an nazura وكعصا على الأصح كربا وككدا على الأصح كربا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذي الشروط وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفيق كذا جعلت وأخذت وعليق. Iya, cukup dijawab dengan sempurna untuk soal yang pertama. Kami persilahkan kepada juri yang kedua. Soal yang kedua. Harap didengar dengan baik-baik. Wal aslu sabqu fa'ilin makna kaman min albisu manzarakum nasjal yaman. Wal aslu sabqu fa'ilin makna kaman min albisun manzarakum nasjal yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamul aslu limujibin ara wa tarkuha hatman ويلزم الأصل لموجب أرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سقى جوابا أو حصير ويحذف نصيبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن مضمر اسم سابق إن عملان قد ضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم وأسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنزعاه والتزم ملتزما كيحسنان ويسيء ابنك وقد بغى واعتدى عبدك ولا تجيء ما أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوان فرخا. Ya, temu dengan yang meriah. Sangat luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, akan ditanya oleh Ustadz Amar. Iya, untuk selanjutnya dengarkan baik-baik. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba.
wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jarur bimin in syi'ta min lafdil adad wal fa'ilal ma'na qatib nafsan tufad wa amilat tamyiz qaddim mutlaqa wal fi'lu dhut tasrifi ba'd wal fi'lu dhut tasrifi nazran subiqa haka huruf al jarri wa hiya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala munzurub bala mukai wa wata wal kaf wal bawa la'alla wa mata bidhahiri khusus munzumud wa hatta wal kaf wal wawa wa rubba wata wa khusus bimud wa munzu waqtan wa birat munakkaran wa ta'ulillahi warab wa marawu fi nahwi rubbahu fata nazrun kadhaka wa nahwuhu ata ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin waqad ta'ti libat il azminah bimin waqad ta'ti libat il azminah wa zida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin min nafar lil intiha hatta wala man wa ila wa min waba'un yufhimani badala wala mulil milki wa shibhihi wa fi ta'diyatin aydan wa ta'lilin qufi wa barfi wa zida wa barfiyatas tabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa bil basta'in wa addi awd al-siqi wa mislama wa min wa an bihantiqi. Ya, stop. Ya, lagi-lagi benar. Tepuk tangan dengan meriah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tengku Fajr. Peserta siap? Insyaallah. Dengarkan baik-baik. Wa ma ata mukhalifan lima madha fababuhun naqlu ka sukhtin warida. Wa ma ata mukhalifan lima madha fababuhun naqlu ka sukhtin warida. Wa ghairu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu dhi salasatin naqisu masdaruhu ka qaddasat taqdisu wa zakihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammulan tajammala wasta'adhi isti'adatan summa aqim yaqamatan wa ghaliban dhatta lazim wa ma yalil akhira mudda waftaha ma'kasri tilwisani min maftutiha bihamdi waslin kastafa wa dummama yarba'u fi amsaliqat talamlama wa fa'lalun wa fa'latun li fa'lala wa ja'al maqisan saniyan la awwala li fa'alal fi'al wal mufa'alah wa ghairu ma marra sima'u adala wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin ka jalsah fi ghairi dhis salasi bittal marrah wa syadda fihi hay'atun kal khimrah ka fa'ilin sighasna fa'ilin idha yakunu min li salasatin yakunu ka ghadha wa huwa fa'ilun wa huwa qalilun fi fa'altu wa fa'il ghara mu'addan bal qiyasuhu fa'il wa af'alun fa'alan nahwu ashiri wa nahwu sadyana wa nahwu al-ajhari wa fa'alun awla wa fa'ilun wa fa'alun awla wa fa'ilun bi fa'ul kadhakhmi wal jamil wal fi'lu jamil. Iya, disemangatkan orang untuk peserta. Kita kembalikan kepada Ustaz Aksal. Ya, Masya Allah, peserta kita pada malam yang berbahagia ini. Ya, peserta jangan lupa berselawat, karena dengan berkat selawat Anda akan mampu menjawab seluruh soal yang akan kami berikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kepada soal yang kelima. Amma kamah ma yakuni syai'in wafa litil wiha wujuban ulifa. Amma kamah ma yakuni syai'in wafa litil wiha wujuban ulifa. Bismillahirrahmanirrahim.
وحذف ذي فقل في نصر إذا لم يك قول معها قد نبذا لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التخصيص مثل هلا ألا ألا وأولينها فعلا وقد يليها اسما بفعل مضمري أن يقع بظاهر مؤخر ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة أعيدها خلاف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيدا فذا ضربت زيدا كان فتر المأخذ وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير وتعرف لما أخبر عنه هنا قد حتما. Masya Allah, peserta kita pada malam yang bahagia ini telah berhasil melewati 5 soal dari Dewan Juri. Kita lanjutkan kepada soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Bismillahirrahmanirrahim. وبعض ذي بكسرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعل وبرباع اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعل يرد وغالبا أغناهم فعلان عن فعل في قولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمن ثالث أفعلة عنه مضطرد والزمه في فعل أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمن قد زيد قبل لام يعلل فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. Sangat sempurna, tepuk tangan yang meriah. Soal yang ke-7. Wa mithlahu mimma hawahu hdhif wata ta'nithin aw maddatahu la tuthbita. Wa mithlahu mimma hawahu hdhif wata ta'nithin aw maddatahu la tuthbita. Bismillahirrahmanirrahim. وإن تكن تربع ذا من سكن فقلبها وون وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب واعتمى والآلف الجائز رابعا أزل كذاك والمنقوص خامسا عزل والحذف في الرابعا أحق من قلب وحتما قلب ثالث يعين وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختر في استعماله المرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردد هواوا إن يكن عنه قلب وعلم التسمية تحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف والشد طائي مقولا بالألف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحقوا معللا من عاريا من المثالين بمتى أولياء وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة. Ya, Masya Allah, jayyid jiddan, tepuk tangan. Dilanjutkan oleh Tengku Fajir.
kita berlanjut kepada rintangan yang ke-8. In hurrikat tali wa in sukina kaf i'la la ghairil lami wa hiya la yukaf. In hurrikat tali wa in sukina kaf i'la la ghairil lami wa hiya la yukaf. Bismillahirrahmanirrahim. I'laluha bisakinin ghairi alif aw ya'an at-tashdidu fiha qad ulif wa sahha 'ainu fa'alin wa fa'ila wa af'alin ka aghyadin wa ahwala wa in yabin tafa'ulun min afta'al wal 'ainu waw saliman wa lam tu'an wa in harfaini dhal i'lal istuhiq sahiha awwalun wa aqsun qad yuhiq wa ainu ma akhiruhu qad zida ma yakhusul isma wajibun ayaslama wa qabla yaqalib mimanin nuna ila in kana muskanan kaman batam bidha bisakinin sahan kulit tahrika min dhilinan atin aina fi'alin ka'abin malam yakun fi'ala ta'ajjubin wala kab yabda'u ahwa bila min ulila wa mislu fi'alin fi dhal i'lal ismu dhaha mudari'an wa fihi wasmu wa mif'alun sahiha kal mif'ali wa aliful if'ali wastif'ali azil bidhal i'lali wa talzam i'rab wa hadfuha bin naqli rubbama arab. Iya, jawaban yang sangat sempurna dari peserta. Soal yang ke-9. Peserta hampir selesai, telah melewati soal yang ke B900 ke atas. Baik, soal yang ke-9. Wan nasbu hatmun intalas sabiquma yakhtassu bil fi'li ka'in wa haythuma. Wan nasbu hatmun intalas sabiquma yakhtassu bil fi'li ka'in wa haythuma. Bismillahirrahmanirrahim. Kadza idzal fi'lu tala ma lam yarid wa qablu ma'mulan lima ba'du wujud wa ikhtira nasbun qabla fi'lin li talab wa ba'da ma ila uhul fi'la ghalab wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'atifan mukhayyara والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي Alamatul fi'alil mu'adda an tasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil fansib bihi maf'alahu illam yanum an fa'alin nahwu tadabbaratul kutub. Cukup. Mohon maaf untuk soal yang ke-9. Lagi-lagi jawabannya benar. Tepuk tangan yang meriah. Soal yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beserta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala kahailalin wa syadza fi alin wa nahwihi fakum binaqlin faqubil. Wala kahai lalu wa syadza fi alin wa nahwihi fakum binaqdim faqubil.
وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاء الابتدي قد اقتصر فيه على تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر رفع قطرا نحو حللت ما حللته وفي جسم وشبه الجسم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عونيت قد كمل نظما على جل المهمة اشتمل أحصى من الكفية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنحدرين الخيرة صلوا على النبي. Iya, peserta dengan berkat salawatnya telah berhasil menjawab 10 soal dari Dewan Juri, dan untuk yang terakhir kami akan memilih salah seorang penonton untuk ikut menguji agar terbukti tidak ada kecurangan. Ya, Tengku Khalis, coba diuji peserta dengan salah satu soal, terserah di mana saja. Kamu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaskunis sabiqu min wawi waya wattasala wa min ghurudi ghariya. Iyaskunis sabiqu min wawi waya wattasala wa min urudin ariya. Bismillahirrahmanirrahim. Faya'anil wa waqlibanna mudghima wa syadda mu'tan ghaira ma qad rusima min wawin aw ya'in bitahrikin usil alifanib dil ba'da fathin muttasil in hurikat tali wa in sukina kaf i'ala la ghairil lam wa hiya lam yukaf i'ala luha bisakinin ghairi alif aw ya'in tashidudu fiha qad ulif wa sahha ainu fa'ilin wa fa'ila bu af'alin ka aghyadin wa ahwala wa in yabin tafa'ulun min afta'al wal ainu wawan salimat wa lam tu'an wa in li harfaini dhal i'la lustuhiq sahiha awwalun wa aqsun qad yahiq wa ainu ma akhiruhu qad zida ma yakhusul isma wajibun ay yaslama wa qabla yaqlib mimanin nuna ila kana musakkanan kaman batam bila. Masyaallah. Ya, telah selesai uji coba untuk penghataman bait alfiyah yang berjumlah 1002 bait. Tepuk tangan yang meriah untuk terakhir kalinya. Ya, terima kasih untuk peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.